meya. are the spirits. Matimona ke mbatsonang. Ke meya. Demons are spirits. Ene meya yena And these spirits e kotsi ka baka la hore are very dangerous due to e na le impact diqetong tse re di etsang. they have an impact to the decisions that we are E na le taking, tshutshumetso. or they have an influence. A re checkeng mpale Mark chapter 5. Let's study the book Pastor, of Mark today chapter le tshware 5. di-Bible, le tshware di-Bible, le tshware di-diary tsa lona. Ene ke a bona vandag ha ile di tshwere man. Thuso, 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 ke re thuso, 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 thuso. Hey, Mameleng, Listen to me. a re tlohele ke itse Matthew ne? Mark. Mark chapter 5, ha re ya ho yona, Mark chapter 5 verse 1. Mark chapter 5 verse 1. Ya ba fihla ka mosewane ho letsha naheng ya ba Gerasa. Ya re ha e tswa ka sekepeng a re tjangtjang le monna ya nang le moya o ditshila. A e tswa hara mabitla moo a neng a phela teng. Okay, ka English teng. Jesus and his disciples arrived on the other side of Lake Galilee in the territory of Gerasa. As soon as Jesus got out of the boat, he was met by a man who came out of the burial caves there. This man had an evil spirit in him. Had an evil spirit in him. Hey. Okay. Mpale Matthew chapter 4 verse 1. Matthew chapter 4 verse 1. Ba bang le dingwele if o sokola Bible. E re Jesu wa lekwa verse 1 e bere ya ba Jesu o isiwa ke moya felleng ho ya lekwa ke diabolos. The title of the book says, The Temptation of Jesus Christ. Then the Spirit led Jesus into the desert to be tempted by the devil. Ntshebeng ha ba tsona ka speed. Ezekiel 37 ka speed fela. Le dingwele vandag. Wait, what? Mbale. Ezekiel 37 verse 1. Balatebo. Ezekiel 37, verse 1. I felt the powerful presence of the Lord, and his spirit took me and set me down in the valley where the ground was covered with bones. He led me all round the valley. Verse 1 phomo. Matla a tswang ho morena a ntsukutla. Morena a nkuka ka moya wa hae. Morena a nkuka ka moya wa hae. A mpeya hara kgohlo e tletseng masapo. Okay. Nshebeng kaofela. Look at me, all of you. Ntle le batho ba tlo ngolang. Apart from people that are writing. Ya pele mo re badileng. The first where we read, Moya the spirit of o ditshila. the evil spirit O nkile motho enwa wa mo isa mabitleng. Ntse le tsamaya le nna kere. took a human being and placed him in the caves of the burials. Hona le meya e mmedi There are two kinds of spirits e dominating. that dominate. Kaofela ha rona All of us,
re laolwa ke memeya, We are being controlled by but spirits. memeya ena ya differ. But these spirits, there is a distinguishment Ho na le between them. moya wa modimo, There is a spirit of ho God ba le moya wa lefifi. and there is a spirit of darkness. Sevanang batswalang. Ke tlo le bontsha hore ntho ena ya pholoso le nka hanyane. I'm going to teach you this thing of salvation. Ene You ke tlo take le it bontsha lightly. hore why re tlo suffer as much re tsamaya kereke ya deliverance. And I'm going to tell you why are we going to suffer as much as we are fellowshipping in the churches that perform deliverance. Ke moya This one is the spirit, wa ntate modimo tlo tankisa. the spirit of God. Tlo khumana. Okay, ke kopa ke sebedise bana ba babedi. Ke rona bana re batho. We are human beings, Batho ba but these ha ra human le batho beings, tjena as we are people, re laolwa ke memeya. we are being controlled by spirits. Le tsamaya le nna kere. Are we together? Ke tlo e demonstrate ntho. I'm going to demonstrate this. Now, ho na le moya wa ntate modimo. There is a spirit of God. Ko ona It is the one o re laolang, that is o re controlling us, tsamaisang, that is taking us o for re a walk, thusang ho etsa diqeto. that is helping us to make Moya decisions. ona wa ntate modimo. The spirit of O re God thusa ho etsa diqeto, is aiding us to do and because decisions. ke moya wa modimo. And because it's the spirit of Now God, sheba Ezekiel o reng? look at what Ezekiel O says. re moya wa modimo wa ntsukutla. He said, the spirit of God rested Moya upon me, ona o romela Ezekiel nthong e right. is sending Ezekiel to a Hore right a lo place in the tsosa spirit, masapo a omeletse. to resurrect the dry bones. Mark chapter 5. In Mark E chapter bua ka 5, monna ya nang a na le moya, it speaks of a man that was driven Moya by o the spirit, ditshila. the evil spirit, but moya ona o ditshila. but this Le spirit ona o sebetsa jwalo ka moya wa modimo. also is working the same as the spirit of God Moya wa does. modimo o na le tshutshumetso The spirit of God has an influence ho motho ena, to this ho person, Zakaria. to Zechariah. Again moya wa modimo and the o spirit of bile le God tshutshumetso ho Jesu. had an influence in Bibele re Jesus. Jesu a nkwa ke moya. The Bible says it's Jesus was taken by the spirit of God, Now moya ona and this o spirit kgona ho nka Jesu. was able to take Ha Jesus. re le tjena basala. As we are like Re this, ka tlasa taolo ya memeya. we are under the influence of spirits, But meya ena ya fapana. but these spirits are Ke different. moya wa modimo, It's the spirit of God ke moya wa lefifi. and it's the spirit of Now darkness. moya wa lefifi The spirit of o nka darkness monna ena is taking o this mo man, isa mabitleng is taking him to the hore a lo toes phela mabitleng. where he's going to live. O mo tlosa ha hae. Umthatha O umsusa mo kwakhe, tlosa dintho tse monna enwa a di ratang. imthatha imsusa kwezinto O fihla azithandayo mo dinisa mabitleng. and make him to Now reside here's in the the problem toes. bazalwane. Nansi into. Batho bana ka bobedi. Both these people, When o laolwa ke moya ona. when you Ke are being memeya ena. controlled by Ka these bomadimabe. spirits, Gelisha, Moya wa modimo the spirit ha o of God, laola. when it O controls tlo you, understanda hore o laolwa ke moya wa modimo mohlang o nang le understanding ya lentswe la ntate modimo. the time you have an understanding with regards to the word of God, therefore you will know that you are being led by the spirit of God. Kopa o ipheta. Ngicela uyiphinda. Hayi le ngicela uyiphinda bazalwane. Ke upa uyiphinda. Until Ukufikele re understand, Ru until twisisa. lentswe until the la word ntate of modimo le God le ka ho rona. is there in Then us, you o tlo kgona you will be ho able ke bitsa ho who ho differentiate, differentiate, to ho distinguish, arohanya to hore distinguish hantlentle moya ona that this spirit o laolang that is kofe controlling me, which Ka one is bomadimabe. it? Galishwa. o tlo tseba ho arohanya as long fela o tseba lentswe la ntate modimo. You are going to know the distinguishment only if you do know the word Now of one of God. the thing e ke ithutileng yona Into endifundiseyo, phuloswa, especially ba kereke tse tshwanang le tsena tsa di-miracle. saved Christians, especially these ones Batho that ba are tlang fellowship in kerekeng tsa- charismatic batho churches, ba tlang kerekeng ena ya rona, people that are fellowship in lona ba charismatic motheo wa churches, ka. even you, my kelello members, tsa lona your mind di nthong e one fela. is only specific Hantate in one moruta ka thing. nrapella. If only the pastor can Ka pray for me, thusahala. and I got 80, I understand bazalwane. ke a utlwisisa. But ntho e important The important ke ho tseba ho arohanya memeya. is to know the distinguishment between these two But spirits. ka bomadimabe,
lishwa until u understanda lentswe la ntate modimo, ukufikelela uwazi ilizwi likaThixo, until u understanda until you do lentswe la ntate understand modimo, the word o of tlo kgona ho fapanya memeya, you are going to know the difference between the spirits, because memeya ena because these e na spirits, le impact ka bobedi ba teng. they have an impact, both of them. Now ke tlo le bontsha ke kopa le ngopotse se ke ka rega. Remind me to not preach. Ona wa modimo This one, the Spirit of God, o tsamaisana le lerato, it works together with love, ona o tsamaisana le katlego, together with success, ona o tsamaisana le eng, tsamaisana le eng. A re di baleng because ke a tswa le tlo ntena le sa di utlwisise. Ba Galate chapter 5 Galatians chapter 5, verse 16. verse 16. Ba Galate chapter 5 verse 16. Galatians chapter 5, verse 16. Jwale ke re tsamaiswang ke moya. Ema ka maoto a hao. Stand on your feet. Jwetsa motho a pele a hao, ntate moruti bua le wena wena. Jwale tsamaiswang ke moya, mme ha le ka ke la pheta ditakatso tsa botho. What I say is this: let the Spirit direct your lives, and you will not satisfy the desires of human Let the nature. Spirit of God To direct you. to direct your life. Dula fatshe. Motho a ngotseng ngolo. The person that wrote A this, re tsamaiswang ke moya wa modimo. he says, be led by the Spirit of God. And a le ka la tsamaiswa ke moya wa modimo. And if you can be led by the Spirit Le of ke ke God, la pheta ditakatso tsa lefatshe. you won't fulfill then the flesh desires. Jwale ke re tsamaiswang ke moya, mme ha le ka ke la phata ditakatso tsa botho. Ditakatso tsa botho di lwantshana le tsa moya, le tsa moya di lwantshana le tsa botho. Di lwantshana ho le sitong ho etsa seo le se ratang. Ha le ke la tsamaiswa ke moya wa modimo, ha le sa le pusong ya molao wa Moshe. Jwale verse number 19 bere jwale mesebetsi ya botho e tutubetse ke bohlola ke diketso tse ditshila ke manyala re mpalletse bo se ka ra ba se haholo. Verse 17. For what our human nature wants is opposed to what the Spirit wants. And what the Spirit wants is opposed to what human nature wants. These two are enemies. And these means They were Peter. These two are enemies. meyena ntotse These spirits, moya wa modimo the Spirit of God le moya wa lefifi and the spirit of darkness, a di kopana. are enemies. And o tlo bona And you are going Moya to wa see Modimo. the Spirit of ha o God. le mothong o etsa motho dintho tse lokileng. Xa usemntwini uyenza umntu ayenze into Moya wa ezilungileyo. lefifi And the spirit of ha o le darkness, ka mothong xa usemntwini o tlo mo etsa dintho tsa bosatane. umenza ayenze izinto zikaSatan. And ke tlo le bontsha something. And I'm going to show you something. Wa bona mo You see here, moyeng wa lefifi in the spirit of ha darkness, se ka bofutsana. it's filled with poverty. Here. Because moya wa lefifi Because the spirit of o darkness, tsamaisana le bofutsana. it works together with poverty. O botsa motho a pele a hao. As somebody that is sitting Moya next wa to you, lefifi the spirit of tsamosha wa darkness. matimona. Go look at the demons. Matimona Demons, ha fihla a futsanisa. Moya wa matimona ha o fihla motho wa futsanisa. the spirit of demons, when it gets to a human being, it makes a person to be poor. Moya wa lefifi The spirit of hantle darkness, ntho tsamaisana le bohlodi. it works together with poverty. That is why Kungo, most ya rona re futsanehileng. most of us, we are poor. Moya wa modimo The spirit of God ha o tsamaisane le bofutsana bo hla moyeng wa lefifi mazama. does not submit to poverty, but poverty comes to the spirit of Ene ke darkness. a tseba le e tsebe ntho e ke And buang. and you do not know this thing that I'm saying But to ke you. batla re tsamaeleng understand. But I want us to walk together so that you understand. Here's the thing. Nancy,
tsamaiswang ke moya wa modimo Be led by the Spirit of ga God. le tlo etsa dintho You are not going to do tsa botho the desires of ke your kopa o e flesh. demonstrate Let me demonstrate moya this. wa botho moya wa modimo The Spirit of God, ha o dutse ka wena when it has rested upon you, o thusa it aids you ho etsa diqeto tse right to do sober decisions. number 2 Esibili, moya wa modimo the Spirit of God o thusa ho avoida dintho tse ding tse o sa tle tse dangerous for bophelo bao le for assists you to avoid things that are dangerous for your life or things that will inflict a pain in your life. and thank you Mr. Father. And let me tell you, saints, moya o wa modimo the Spirit of God le moya o and the spirit of wa darkness, lefifi di sebetsa together le kelello they work together with the mind. Ainkosi. bona make a mao I can attest to this. moya wa modimo The Spirit of sebetsa God, together le kelello it works together with the mind. ka bomadimabe Delisha, moya wa lefifi the spirit of o darkness, sebetsa together le kelello it works together with the mind. that is why Kungoku, re na le batho ba etsang dintho tse mpe proudly we have people that are doing things that are Because bad, proudly moya wa so, lefifi because the o spirit bile of le darkness tshutshumetso had an influence. because everything e ka ba good kapa e ka ba bad re a inahana before re e etsa Yonke into sayicinga before siyenza, whether it's ke good or kopa o bad. ikhetha bad or good Imbi inhle. siyayicinga qala We think of di it tswa ka ra first. dikelello tsa rona They come out of our mind. bad or good Imbi e tswa ka ra kelello ya inhle. hao It comes out of your now mind. here's the thing Nansi, because Satan ngokuba Satan, kapa ntate modimo a tseba re kelello tsa rona di bohlokwa for the good decision uNkulunkulu uyazi ukuthi ingqondo zethu they are good for good decisions. that is why moya wa modimo o sebetsa together le dikelello tsa rona That is why the Spirit of God works together with our ho mind etsa diqeto tse right to make sober but decisions. ka bomadimabe le Satane Golishwa wa can even tseba Satan hore knows kelello that the e mind na le matla a o thusa motho etsa diqeto inembembelelo to aid a human being to do that is why decisions. Kugogo. Satan le yena o sebedisa kelello Satan is using the mind, moya wa modimo The Spirit o of dula God kelellong ya motho has rested in the mind o of na a le human being. tshutshumetso diqetong tsa motho Unembembelelo to the decisions that a and human most being of is the going to time take. Ubuninzi moya wa bexesha, modimo the Spirit o re of God thusa o etsa diqeto tse right help us to do sober ka decisions. bomadimabe Delisha, moya wa Satane the spirit o of dula Satan ka hara kelello yona yena ya rona can also rest in and our mind. moya wa Satane And the spirit o of re Satan phušetsa o etsa diqeto tse bohloko pushes tse us, backfirang maphelong a rona pushes us to do decisions that will backfire in our tse lives. tlisang bofutsana And number two, that brings tse tlisang forth tshotlego poverty and re tlo struggle. tsamayang le tlo nkutlwa We are going to walk together so that you understand me attentively. now here's the thing Nazi understanding ya lentswe la ntate modimo of the word of God, e etsa hore it makes meya yena ha e se kene the spirits, when they have ka hara entered kelello ya hao in your mind, you are now able to differentiate. differentiate Wa kgona ho arola hore mare ntho that kelello ya ka this thing that kapa is my moya mind, wa ka kapa ntho e kelello ya ka e reng ke etse e this thing that my hlaha mind kae is saying that I should do, develop. ma repeat Let me repeat. when o na le lentswe When you have the word of God, then ho na le qeto tse tlotla there are decisions that you're supposed to take Ka or hara kelello ya do hao in your mind. but motho ya tsebang lentswe But somebody that knows the word, ha o tlo followa qeto e nngwe le nngwe e tlang kelellong ya hao you are not going to follow each and Because- every decision that comes because simultaneously. wa hopola Because you remember hore qeto that a e na decision, le tshutshumetso ya moya there is an influence of the Spirit behind. now ha o le ngwana modimo ya tsebang lentswe When you are a child of God that knows the o word, kgona ho differentiate wa kgona ho gore arola. mare ntho e reng ke reacte so moya ona o reng ke reacte so kwa mang o This hlaka spirit that tells me how to react,
head, where does it comes from? but ka bomadimabe Ngelishwa, most ya bana ba ntate modimo ubuningi babengane ga zikaNkulunkulu. re laolwe ke moya wa modimo We are not being led by the ga re na Spirit of lentswe God. la ntate modimo We do not have the word of and God. that is why Kungoko, mesebetsi ya botho the human e nature dominate go feta mosebetsi wa modimo mo maphelong a rona dominates more than the Spirit of God. mamelang ke tsamaye le nna ke tsamaye le nna. Listen, walk with Now, me. mesebetsi ya botho The human nature, bofebe bogopo immorality, lefoyo wickedness, hatred, bonyonyana to kaofela despise each and every ke person. ditakatso tsa botho These are the human and ka nature. bomadimabe Ngelishwa. that is why now healing is already etse ka pelo tsa rona kaofela. That is why it's so easy for us to do this thing. Why? wholeheartedly. Because moya wa lefifi Because the spirit of bona o darkness is dominatang the one that maphelong dominates a rona in our ebile lives. kone re drivelang dinthong And tsena is the one that drives us to these now ka things. bomadimabe Ngelishwa. because re bana ba modimo Because we are the children ba of seng God deep lentsweng la ntate modimo who are not rooted in when the word. moya wa satane o fihla When the spirit of o Satan pusetsa arrives, o etsa dintho propelling you to do things because ga o na letswe because you do ga not o na have the word. lentswe You are not and rooted in because ga the o na word. lentswe And because you are you not can't rooted in the even word, differentiate how kgone ho gore arola mare ntho ena that this thing, ga se ya modimo it ena does not come o from etsa God. fela wena You are just doing it because ga o tsebe o differentiate because how tsebe ho arola. bohloko ba ngwana modimo The problem about the child ya of tsamaya God, kereke that fellowship, bo se deep lentsweng la ntate modimo that is not rooted in the o ka word. iphumana o sebediswa ke satane o ntse o le ka ra kereke You can find yourself being used by the devil. Meanwhile, you are o ka fellowship. iphumana o le instrument ya satane o ntse o tsamaya kereke You might find yourself being an instrument to Satan Why? because you're fellowshipping in this church. can we go deeper Masizinzi, ka bomadimabe Ngelishwa. moya wa modimo The spirit of God ke moya is the spirit. moya wa satane The spirit of Satan moya. is the spirit. ene meya ena bobedi ba yona And both these spirits e relaile di-boding tsa rona relies in our bodies go etsa dintho tsohle to do all things. are we still together Remove. moya wa ntate modimo The spirit of o God relaile di-boding tsa rona relies on the ka body. bomadimabe moya wa satane Ngelishwa o ke, relaile di-boding tsa the rona spirit of Satan relies on the now body. here's the thing Nazi, satane o re studyile Satan has studied a bona us gore a batho ala ba tsebe nexe bana and saw that these people do not know anything. satane o fitlha ikenela ga monate Usatan wangena ke emntwini, o kena ga monate ungena kamandi. o ntse o pholositswe Meanwhile, you are saved. ga ba o etsisa dintho Akwenzisa izinto. be le tawa la le tawa You will o be become a sefebe drunkard. sa hoer jar of the A person that commits infidelities. Hoorbert of Grpa of the horse. Shaka Zulu. Amen. Aga bona mothali sira sa kwatilo tsebe di ja we. Also eme a bohloko tse wena so hlona eme ka re ke nnete mo yona so bile o kene moya wane That spirit, moya wa satane the spirit of darkness, sikidimo illnesses are in that is why that motho a kenwe spirit. ke moya wa lefifi wa kodisa That is why a person that has the spirit of darkness within Akere hlola him re or o her, rapela mo. he or she becomes ill. wa kodisa It makes a person to become ill. moya ona This spirit o tla ka di-sick comes with diseases or That is why le illnesses. batho ba re kodisang ba romela moya wa People that makes us to be sick, they are sending the spirit. moya Spirit tla le sick comes with illnesses, tla le bofutsana comes with poverty. tla le eng o tla le eng o tla le eng that is why everyday re sebetsana le moya le di-sick tseo re di rapelang mona le tsa bo AIDS le tsa bo mang ka ofela tse ntse re di rapelang mona
ke di siki tse kentsweng ke moya wa lefifi. These illnesses that Dr. November is praying for each and every Sunday and Wednesday, these spirits are being led by the spirit of darkness. Now, ntho e etsang hore ke le thuse le fole. This thing that is making me to help you to be healed or be made well. One, Ya pele, ke thuswa fela kore ke ngwana ntate Modimo le nna. I'm aided because I'm a child of God. If ne ke se moya wa ntate Modimo. If I wasn't a ne ke se child. ngwana ntate Modimo. If I wasn't a child of God, Ho no tlo ba difficult ho lwana le memeya. it was going to be difficult for me to rebuke the spirit. Why? Why? Because hore ke lwane le memeya. Because in order for Dr. November to rebuke the Nna spirits, pele o tshwantse ke be le moya wa Modimo. first thing Dr. November supposed to have the spirit of So God. that ke qabanye memeya. Ha ke tla ho wena, When Dr. November comes to you, ke romela moya wa Modimo. is sending the spirit of God. Moya wa Modimo The spirit of o God bolele ka moya ona. will drive out the spirit of Ene ha darkness. moya ona o tswa, When this spirit has o left you, tswa le siki. it comes out That with is why illnesses. ke kgalemela letimona le ruise motho maoto. That is why Dr. November can rebuke a spirit that has Motho a made a ruile human being to maoto. be swollen in his feet. Motho a ruile mpa, Swollen stomach. motho a kula, A person is ill. mosebetsi wa ka The duty of Dr. o November lele ka moya ona. is to drive out the Because spirit. automatically Because o na automatically, le dipekse ngwana rona. Nka dimetse ona kwana. Ke a tswa wena o na le everything mona. Mona ka re ke shopa makula mo. Mona ke China City. Mona moya ona o tsamaisana le bofutsana, this spirit goes together with poverty, tsamaisana le disiki, goes together with illnesses. o tsamaisana le Lehloyo. lehloyo. Hatred. Kore moya o kore kore moya ona ha o kene When this spirit has entered a human body, o tsaba ha o tsamao le mong it does not come alone, ke package. but there is a package That that is comes why together le with baloi it. That is why even the ba romela moya sorcerers, ona fela. they are sending the Ba spirit, tsaba re moya o knowing that the spirit o tlo tla ka ntho engwe le engwe. is going to come with a You package. can imagine Ungacinga, if ne ke se ngwana ntate Modimo. if I wasn't a child of God, Ke tshwanela ho lwantshana le moya kanti ke na le ona. supposingly that I'm supposed to fight the spirit, only to find out that I do have that spirit. Jesu ba bua mantswana. And Jesus utterly says Ra o this kgona way, le hore mmuso e medi ka itwantsha. there is no way that Mmuso o le mong two o ka kingdoms itwantsha. can be in A re parallel. there is no way mmuso o le mong o ka itwantshang. There is no way that one kingdom can fight itself. Ha o kgonahale. Akwenzeki le. That is why Kungo, when Malema a ile ha no a tlo tswa a batla ho lwantsha ANC, o ile a tshwanela a tswa etse EFF. Because nna ke ka kgona ho lwantsha ANC e leng ANC. Zuma ba tla lwantsha ANC. Zuma when wants to fight ANC, Una ke ka kgona ho lwantsha ANC he cannot fight e ANC. leng ANC. Meanwhile, he is a member O ne a of tshwanela a ANC. qale eng? He MK. had to start MK Because mmuso o le mong ha o kgone ho itwantsha. because one kingdom cannot fight itself. Here is the thing. Nancy, When moya ona ba o romela ho wena, when they send the spirit, automatically o automatically tsamaya le siki, it comes together with illnesses. tsamaisana le bofutsana, It comes with o poverty. tsamaisana le ntho tsena kaofela. It comes with all these things of human Now nature. here's the thing. Nancy, Ka bomadimabe, Gelishwa, bana ba ntate Modimo the children of God, ka baka la hore ha bana moya wa Modimo. because they do not have the spirit of God, Ke ebsele. Ha ba kgone le ho tseba hore mare ona moya. they are unable to dissect that the spirit Ke re ho Mamjalefa, dithi kumamjalifa ke mmitsa a tlile aka ka Sontaha. ndiyambiza efikile endlini yam on Sunday. Ke re Mamjalefa, Dithi mamjalifa, ke ile ka re o apara smart. ndithe unxiba Ke kakuhle. be ke re ho yena, And I said to her, mare kodwa you ha o sa aparela wena. awusanxibeli wena ke ngoku. O ntso hopola? Ka re ha o sa aparela wena. Satano sa itjhentjhile ntho ya moaparo wa hao.
Satan has changed the way you dress or your dress code. a o sa aparela wena You are no longer dressing for yourself. o sa apara ka kelelo ya bo selfish o batla o praisiwa You want to be praised. and most ya batho ba praise ba rata go praise And most of people that want praises, ha nako ntse tsamaya when time goes on, e ba baloi they become witches or sorcerers or Why? Because sorcerers. batho ba ratang go praisiwa ba batla o share praise Because people that want praises, they do not want to share a praise. ba batla gore ha o ntse o praisiwa bona They want only praises to go to them. Only them. e ba di-enemy They become an enemy sa batho ba bang ba phama of people that are elevating. because worry ya gago Because you're worried. ke gore praise Is that a ga e praise? sa tlhola e tla go wena It's no longer coming to you. ka re ntho ena tsela ya o aparang ka one se changile And I you are self-centered and that is why o Kungo, tlo iphumana o sa lakaletse batho ba bang ba tswelle you are no longer going to wish for other people to be successful. because that spirit sa bo self-centered Because the spirit of selfishness, se batla glory fela mfomong a yona not other people it wants glory for itself, not for the third party. spirit Kumoya. o qeteletse wena o qetetse o etsa ntho e right kanti behind that thing o sona le satane ya keneng Ugqibele wenza into elungileyo only to find that behind that thing there is the spirit of Satan that is dominating. now Now, mameleng bana baka listen to me, my children. meya ena These spirits, ka bomadimabe Gelisha, ha e fihlile when they have o got se a deep body, lentsweng when you are not even rooted in o the sa word, tsebe lentswe not knowing the word, o tlo etsa diqeto you are going to make decisions. and diqeto tsena And these tse decisions, ding ga di tlo tswa ho wena some they are not going to come from you, tlo tswa moyeng but they are going to come from a specific spirit. and ka bomadimabe Gelishwa, meya ena these spirits, ditakatso tsa meya ena they are desires. di a fapana They are different. moya ona This spirit o lakatsa ho bona batho ba futsaneile wish to see people poor. moya ona This o spirit lakatsa ho bona batho ba kula is enticed when people are ill. moya ona This spirit, kono ene ka bomadimabe Gelishwa, kono o dutseng ho rona is the one that has rested upon us. moya ona This spirit, ka tsatsi le leng ha ke le Joburg ka ntse ke na le kereke Joburg Gelingilanga, when I was having a church in ke Johannesburg, bitsa batho ba ngadileng mosebetsing dibiza abantu abaseyekile emsebenzini yabo. mosadi e mongwe wa tla re nna ne ke kgola after deduction ne ke kgola 30,000 Another woman came saying that after deduction, she was remunerated 30,000, ke thola car allowance petrol allowance everything getting a car allowance and petrol allowance and everything. ke re what happened a re ke ile ka tswa fela ka ngala Dr. November mbuza kwenzeke ntoni, wathi hayi ndisuke ndahamba nje. tsa qeta ho ngala And after I left my job, yena yena ke kelelong ya hae engqondweni yakhe, utlwa kelelong ya hae engqondweni yakhe o na re o etsa ntho e right enengcinga zokuthi wenza into kanti elungileyo, ka ra kelelo eo only to find out o that na le moya behind that there is a spirit. itsa ke mo rapella When Dr. November prayed for ke a her, manifest she manifested. baloi ba re se mkhupile mosebetsi And the witches said that Simkupile, where she was employed, seitha ba mkhipile we are the ones that drove her out. ka bitsa batho ba tswileng ba ngadile manyalong a bona Dabiza abantu abasebeshila imitshato yabo ke a batla ka pele beza ke ngaphambili. ha ke ba rapella When Dr. November prayed for them, e mong monna Another wa one. hae o tlo thola di-pension e fintse ke se opela story sa teng ke leponesa monna o mo rata bile o tlo mo rekela koloi o ngadile ha ke mo rapela ba re city se mambisile re mo ntshe ka tlong ngwanano kae mosadi ya nana rwa ka monnae ka ditapole o kae a mosweu tla kwa ha tla o na rwa ka monnae ka ditapole se kopaneng le diwete
gore a bitsa di-mix veg nna ke tse le bua le tsheyang because nna ke bua ka di-carrots some le potato ba re mo baloi ba re fela ba fitlha ba kene fela ba qete ba dula ka rakelelo ba re mo bitse yena ba jwetsa monna tapole tsa hao ha di kopane le di-carrots di etsa mixed veg yena o sho fela o thubela monna yena o sho fela o etsa jwang o thubela monna o sho She is so certain that she is insulting the husband. a qetile And then after, a ba le sho fela ro thabile she is so certain that she is ecstatic. ke bofokofa Ungahamba ke. moya ona o dutse fela ka rakelelo gore mo jwetse re ditapole mo jwetse ditapole tsa gago mazamba nakho e wa ntse ka Sexhosa botsa ena ga le ba mo etsa gore a be manganga tle kwa sweetie makgowa a batla mo rekela ntlo a mena batla go reka mofa koloi o no ba etsa makgowa ne re dula re lwana ntate moruti le bona a ke batla wena o no ba etsa ke ne ke sa ba kgathalle ne ke lwana le bona tsatsi le le bua o no reng o bona straight bua wena monna ke batla e le jwalo ke kopa o ntshe e le jwalo ke kopa o bue ntate ke re ke nyena rena le phiri yana le bothata tle ho nna ya ka ba ke moeti mona rena le phiri mona ntsha e ke le ba jwalo jwetsa gore ha ona nix ke e kgathallang ka femeng ka mona e bua ka Afrikaans ke batla o ek ntshe tiene om hizo by die werk ek ek gee nie om of the versak versak Or daar. or daar gaan Jan skop die bal sat then baloi moyo This spirit, wa tseba gore motho uyazi that ha ka lo muntu, operate ka moya o when he can operate with the o spirit, tlo ba le dikoloi he is going to have cars. date moshiša kae o te tlo kwane wena mona ke itse o nyale nka bo o se stay feature mmele wa ka bo le noso ke itse o nyale mmele ka bo o se stay feature jwale o tsamaya tsena o thata Koloi tse etsang ba. ke ding Ke dikoloi ho dula ke ka bo dutse sa tjena. dule o ne o tla thewa moso jime ka kamoreng tlo ko o jwetse moshiša o reketswe ntlo Umshisha utengelwe ke in makgowa Eya ntate moholo. by his bosses. o reketswe dikoloi tse kae o fuwe dikoloi tse kae tse i-3 Tse three. Utengelwe imoto ezintathu. le enwa Even this one. why makgowa mo reketse ntlo Why abelungu bakhe bemthengele indlu? why ba mo file dikoloi Why bemnike imoto ezintathu? you can imagine Ungacinga if ana operator ka moya if he was operating with the spirit of darkness femeng in the firm, nka ba sena koloi tse tharo he was not going to have 3 cars. nka ba sena ntlo He was not going to have a house. jwale Now. ntate switi Utatu Sweetie o operator ka moya is operating with the spirit of wa darkness, anger of anger. go na le anger There is anger, go na le se kgathalle there is go na le carelessness, sexeke not begging moyeng ona in the spirit. ka bokgutshwanyane go na le o se foke In short, awukhathali. jwale moya o Now the spirit, ha o dutse mo when it has rested upon your monga mind, ona the owner o ba le pride le bathong bao a hlokang dintho ho bona has pride even to people that
are going to aid him or her. sa mo sheba basadi ba bangata Go look at many ba women. rekelwang dipenti ke banna ba bona o e bua ka English, I don't care of the go Abathengelwa zizinto ngamadoda a ntse a wabo. tenne blumara Bayathetha ukuthi abakhathaleli into. abayitsho kaSixhosa ndikhathalele mina kwapha ndikubeka khona I don't Khathalele. care about you. Why? Kungani? Moya o This spirit, ihlile wona eneneni o ke wona, tsamaisana le o losa it goes together by losing things. lose o re batla o re rata ntse re losa It wants us to lose things. Is content when we are losing things. monna A a man thuswa ke mosadi a tenne BVD e na le ditweba aided by a woman e drawing ditweba BVD e na le di e ngotseng ditweba tse ntseng tjena moya o ka re ba hlobole yona jwale tse ding di-BVD ke bo dikgoho entse letsionyana monga yona dirope tsa teng di sesane ka ra BVD eo kana ke mang sekolo sa me se Andries Pretorius sa bana bane ba di-scotch e ka re ke o fumana tene BVD ka rotswa ke ngwana wa Havelseg navel sir. fumana dirope di le tshetsanyana a sele ntate wa teng a sele dirope di le tshetsanyana ka ra BVD Satan ha o shebile ka banana ro tenne mose o fumana le mose e ka re ke mose Satan ya molloki ha ka ba bona batho ba ntse ba tswela ka ntle o tsebe ke bua ka bona ausi moya wa tlokwa wena ayane tlokwa ntle ngwanaka tlo ngwanaka ke mo ratang wa tsa ko nahana dijo di kene wa tsa ko rata gore le monna hao dijo ebile di kene ha ke le hopotse mama ba jwetsa moya wa no so kene o no reng ho monnane wa hao o ntse le jwalo ke a kopa hle ngwanaka ntse le jwalo o no reng ha mo jwetsa o se ka pa fihla dintshe go deeper Ne ke halefa ntate. a ke tsebo ntho le ke go deeper ngwanaka o no re le no mmitsa ka ditapole o no mmitsa ka Ne ke re fela o se febe o tswa kae o se febe khutlela mo tswa teng. o le modi kae Ke 37 yana le modi kae o 42. o tsho jwale o butia moholo ke na le potso be ke le tlwella ha o re a foko fe a khutlela ma tswang teng e ne le seno se batla wena o no batla Ne ke batla le nna. o no batla sa A dule le gona. o no batla monna wa dule le wena jwale yena ya reng foko fo ye mo dulang teng ke mang ya bua nna ke a kwala yena o rata monna wa hae Uyayithanda indoda yakhe ebile o batla go dula le yena
and ufuna uhlala naye. but ha bua Qha nje xa ethetha a re fokofa athi hamba. tsamaya ka ditapole tseng tsa hao o lo di rekisetsa pele moya Hamba nezinto nazo uyozithengisa phambili. le yena le menemene le a ba di kenya mokotleng a tsamaya ka tsona satan le menemene le yena o te fokofa go tle le mo o tswang teng wa ya wena tlo kwa wena o tlo fatshe mori tlo kwa ngwanaka wena ntse nga hitla tlo kwa mošiša o dula fatshe ba bang ba ema wena ha o kwatile o reng ka tlong ya gago ha o kwatetse monane Nna ke a thola moruti ha ke pele tsebe. o no reng pele o kopana le nna Nna ke motho o thola moruti ha ke tsebeng kampane ka kwata ha ke bue thata. o kwata jwang ha o kwatile Jo ha ke tshabe ho qeta beke kaofela ke thotse. okay kwa ena no ngadile ha gago ke yena na ngwadile hae now monna wa morata Ke a mo rata moruti. haholo ha ho no na le ntho e reng ngala ke mana tsho jwale because yena rata monnae ke eng e reng tsamaye o mo sie Jo moruti ne ke go tlolotse le di DSTV ha ke ne ke ngala. Ke le ka go tlola bo di DSTV ka jara TV ka ke tsamaya ka tsona. ha o fihla hae o no sa mo hopole Ha ke fihla hae ke ne ke mo hopotse jwale ke tlameha ke kgutle tlameha ke jara hape. ka di ntate matsotso moya wa no fihla o dula mo o bo re kwata The spirit will therefore rest and then say, be angry. wa tla Uyeza. o na le koloi monao Ntate moruti. ebe wa imamela modumo wa koloi And you'll hear the sound of the o re car. ga morso ke ena ya tla moya ona Ke tseba le sound ya teng ya koloi ya o tseba le sound ya koloi moya ona bo dutse mona ha o qatile o bo re kwata And the spirit will say, become angry. nka di-tv Take your nka television. everything Take each and everything. a dinke Azithathe ke. a tsamaya Amke nazo. sheba yena Yena ke o rata monna wa gae uyayithanda indoda yakhe. mare ka moya But the spirit o mo laolang that is controlling her ke a kwa diavala. jwale ke ratela ntho e wane meye Dithandela into enye the spirit. a kry ga eswe They do not die. ga ke e leleka When Dr. November drives them out, ya tswa they go out. o tla bona gore moya yona e kotsi mbala Matthew chapter 12 verse 43 se ka tsamaya le yona ema mo Matthew chapter 12, verse 43. Matthew chapter 12 verse 43 e re moya o ditshila ha o tswile ho motho o sola matateng o batla phomolo ke kopa re bale moya o ditshila ha o tswile ho motho o sola kae why o sa yi bala bale tebo When an evil spirit goes out of a person, it travels over dry country looking for a place to rest. mamelang moya o ditshila ha o tswile ho motho o sola matateng o batla phomolo empa o ifumana ntshebeng Dijongeni. shaba maleshwane moya o ditshila o etsang Look what the evil to show spirit that does. re moya o ditshila o sebetse ka ntho tse ntle To show that it does not work with beautiful things. le ha o so batla o dula Though it wants to rest, o ya dintho
mawatate. It goes to the wilderness. Because moyo ditshila o kgone ho dula plekeng e ntle. Because the evil spirit does not reside in a beautiful place. Moyo ditshila o sebetse ka ntho tse ntle. It does not work with beautiful things. Moyo ditshila o sebetse ka ntho tse ntle. Evil spirit does not work with beautiful things. The worst part. The worst of Moya them wa all, modimo. the spirit, Moya o ditshila. the evil spirit, It's a enemy ke sera thatong. to the will, Kapa batho ba batlang ho etsa lentswe thato ya ntate modimo. to people that wants to do the will of God. Ha o batle nix. Moya wa ditshila o batle nix batho ba etse o re tlositse thatong ya ntate modimo. Evil spirit has taken us out of the will of God. Ho na le batho ba reng bana ba sa batla lenyalo. Tsa mo ba botsa bane. There's There a are spirit. people that are saying that they do not want marriage, but there is a spirit behind that. One, Yep. lenyalo ke ntho ya ntate modimo mara ho na le batho ba pholoso bana ba ntate modimo mara se ka ba mpolela ka lenyalo. Ka mantswe a mang, moya o so fihlile. A O marriage re is a sacred hloisa thing. o re hloisa dintho tsa ntate modimo. Sheba moya wa modimo. Moya wa modimo o tla re nehela, but moya o lefifi o tla ba re no, don't give. Two, moya kona o futsanaisang batho, kona o kenyang batho dikoloto, kona o etsang batho ba se ka ba ba le tjhelete, because wa futsanaisa ha o sebetse ka o gaina. Why re na le di lesbian and gays? Ba tseba re modimo ba file dikwai. Wa tseba ke kwai ntwena, wa tseba. Mara ba di sa eta fela ba Sophie. Wa tseba. Wa tseba. Wa tseba. Moradi wa ka ke ano di sa itilo ba gay. Kapa ke lesbian ena. Ke lesbian. She knows una nyetswe. Una nyetswe. Hona o bolela hore ke mosadi. But for her to decide, it's a spirit. And at a moment, but why the buela joined in Totabo? Lebana basa batleng lenyalo na jwale ba dutse mona ba ikgotla le ka di vibration. Why are you hot? Because there's something you mosadi. You need a man. Moradi wa ka ke ngwanana. Ke mosadi ya nyetsweng ya nang le ngwana. For her ra decide hore o lo sunwa ke mosadi o mong. It's a spirit. And wa tseba, she knows ke mo jwetsa ka re ngwana ka wa tseba hore it's a spirit. But the problem when you don't have izwi ka Thixo. Meya ne khona dula monate a qetile, you don't see anything wrong. Because it's a better jalo yo. Moya ona o fihle o etsa hore o be proud. Ka nonsense. Some of us are fela batho ba etsang the opposite ya lentswe la ntate modimo, all of them. Tsamasha ba bana banka. O ka yane wa ntho ana tsuba matekwane. Le ena se le gay, le lesbian. Okay. Hatla. Le ba bankile ka ba rapela ba se bana le moya wa bo lesbian mo. They know. And don't go just why. Because they just how na moya wa modimo. I mean, how when as a child of God, how can you differentiate me? So omo moya o fihla go jwetsa hore etsa tsena go yetsa because wena o tsebe go differentiate. Now le nthe ene ke bua baking tse fitile. Ila sharp. Ke sharp ke bua radio. Ne re bua ka fat and set. Now ke be ke re fat and set motho FM ne ke ba ile laboratory ka re fat and set as I wrong. No, there is nothing wrong about fat and set.
but again wrong ke be ke re but ha e wrong if le na le di intention botsisang o etsaetseng ha ke tswa moya wa modimo wa re o buella wena ene ka re ka khutla la radio ke lo ilukisa ene ka re ka khutla ke re kopa ke na hape Dr. Masakwane emela ka thoko ke bue ke khalmele ntwe ke qeta o e bua mo because fat and said that is not the plan ya ntate modimo but nna ka mloma ka ke itse ha e wrong and something came to my mind o buella wena because jole o na le lebo ka tlo yang sharp ke tswa vile lo mjwetsa because o tla nana re ke nahana eng moya wa modimo ka bomadimabe Ngelishwa, re tlo lwana ntwe re sa tlong ho wina we are going to fight a battle that we are not going to triumph. because one Ngokuba ya pele, we can't even say no ha re kgone hore hee. ha moya wa satano fihla ka di advice le ka eng o bua le rona we can't even say no When the spirit of Satan comes with advices, ha re kgone hore hee. ka be re sa sotletse We're not going to struggle like this. ka be re sa sotle nka batho ba sa tsumule di-TV because ba di tsumutsa ba qetile ba kgutletse o na tsumula DSTV because there's a spirit se ne se mo drivela mo wane le batla a tswe ha hae 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 buela modimo le tlo bua wane le batla a tswe ha hae buela modimo monna ya malapa a lahlane man. ne le batla ba etsang Mike ne le batla ba etsang le batla ba etsang Ba lahlane yena le ma le monna wa hae. le batla yena le monna e ba lahlane le ba kae Ba ka go man. le bararo moya o fihle wa ikenela fela wa re wena tsumula di DSTV o fokofe ke bano ko ona moya o ntse o bua jwale na wena umfazi wakho nijike kangaka nihlukana ndiyakuyeka mara beningeke nihlukane nina because senibadala but ample because of the spirit hey novi kwala tatepe bana re tlo lwana nte re kekeng ra e hlola and ntho e ke rata ko re tlo thusa satano tswelisa merero ya hae ka rona mmameleng shebang re tlo mo thusa ha monate jwang ene sentse re mo thusa le eng ya mosadi wa le eng Ke nna ka ga monna ae man. wena na ka ge monna le mang Le o sa ge monna le le o sa ge monna le mang le o so mong ba ithu. okay don't get nshebeng here why nshebe botlole why ba satle straight ba fihla ba re dumelana tlole a rwanya they send a spirit and yena ha di etsa dintho tsena a hlotha bo di TV a bua re a foki wa tsamaya yena o sure ke yena o sure ko ro sure ibile la tsamaya jeri TV yona ke le re jana ka matso ne le ba kae mo ne le bararo
mosadi o ne le mosebedisa wa etsang A senye lenyalo la hae. ne le mosebedisa wa etsang A senye lenyalo la hae. ne le mosebedisa o etsang bana ba mosebedisa o etsa jwang le eng ya hae Ga ba le ba dizono. le balo ba dizounong le le batla senya lenyalo la hae ke na le potso why ba sa tle ba fihle ba re koko ne re tlo senya lenyalo ba romela moya ba se ba re moya o dutse wona o tla sebetsa o tla ba thusa o sebetsa yena ne ke mo profeti Kimberley yena ne ke mo profeti Kimberley Mphomotseng ka re you are o ntse o Ke a hopola ntatemoholo. ka re Wa bore Satan o tlo sebedisa kelello ya ka because ke na le kelello e strong hore ke destroy nna self. e ne le maka E ne le nnete. ne ke mo jwetse really Kimberley ke na le kereke Kimberley ke tsebe ka selemo se ka re you have a very powerful mind ntate Modimo a re ko bolele ona le kelello e strong but Satan wa tseba re no one ya kgona Mphomotseng o kgolwa ke yena ke re Satan o tlo dula ka ra kelello ya hao and o tlo sebedisa wena because no one can change your mind ntle le wena le no ha ona moyo ditshila o tlo re ratela ntho tse ntle Teboho There is no evil spirit that is going to be No. enticed by the beautiful things. never that is why moyo ditshila o fihla o kgona ho etsa letawa That o be is why- sefebe o senye tjhelete tsa hao o etse jwang Satan moyo ditshila o sebetsa ka o senya fela and ka bomadimabe lona le nagana hore moyo ditshila ke ona o keneng bathong bana ba fail ho ba bang ha o manifest ho ba bang ha o manifest maru operate ne ke rapela ntho ke mang bontle o kae ha yo le yena ne ke rapela bontle ka laboraro moyo ditshila ba lo itja ba re re dingaka we are growing our kingdom ya disangoma ba re banna ba 7 o bontle because batho ba re ba rometseng o etsa batho dingaka ba bang ba swaka so re tsamaya re le 7 re banna re etsa batho be disangoma ha ba qetile ke ba re re sacrifice di-sacrifice tse tshosang hore batho ba fetwe disangoma ha ba qetile ke ba nkile bontle ba mo beile ka ndumbeng ba operate ka mmele wa hae ba sebetsa jwana mameleng bana baka if Modimo a ke a le thusa some of you are not going to ha ona dira but you're going to be in enemy ya bophelo ba hao ka boena because moya wa Modimo o tlo dula ka wena o bo operate ka wena ba lo ba re wena le lebong tse re tlo la ba re tlo a rwanya very easy mosadi ana bua ka ho lebu friend ya le ba re ke mo tse ba re lebu pilunyane a ra yena ke tlo sebetsa ka thata mo tlosa wena a re shisa o na le short temper o na le pilunyane why ba re tlo mo gotlisa ha ba re a tla re tlo molata ba romela moya o tlo montshang a tsamaya moya anka bomadimabe re a tseba re ke memeya ka ofela re a tseba but ntho e tsa gore se ka ra kgona differentiate kore fela ha re deep lentsweng la ntate Modimo so ha o kgone ho differentiate gore moya o mong re moya o ene we sa le kgone ebile bana ba ntate Modimo ha le kgone le ho bona ba hore ona moya o mphusetsa bofutsaneng ha le kgone le ho bona ha re kgone le ho bona hore mara mona moya ona o nkisa bofutsaneng ne ke sa kgone ho bona ebile wa o thusa ke mang ya resignile mosebetsing a ileng a ngala fela mosebetsing phamisa letsoho o resignile ema ka motho e mong ke mang ya ngadileng lenyalong la hae o utlwa fela o resignile tlokwa nausi o resignile kae Ne ke sebetsa call centeng cementing and Degok. ehe Ke be ke resign.
o reasonela Ke ile ka lefing ke utlwe fela ba se ba ntena. le ene nna ke ile ka mo rapela ka mo deliver ka montsha bogei wa tseba ke ile ka mo rapela it's when o so sa kgone lo differentiate gore mare hantlentle ke laolwa ke moya ofe because ha o sa kgone ho ifapanya me yena o tlo etsa ntho engwe le engwe whatever that comes in your mind ke yana o resignile mosebetsing wena bro o resignile kae Ana ko ne ke sebetsa Imperial ka ba ke shorta ka 20,000 ba utse stoko Pick n Pay so ka ke tshwanetse ke patala 20,000 nne ka ke quit o no patala bokae mo ne ke fumana 15,000 ka kgwedi mo o sebetsa go patala bokae mo no tene ke sebetsa di peanuts no tene to o kgaola bokae 7,500 why o tlile from 15,000 o beya 7,000 ke moya mameleng lona ba dutse bona ba ntse ba ra le batle le manyalo that's not your thoughts ha itse ho wena ntho if o no sa batle lenyalo modimo ka ba o file kwae marona ntho satana e ratang fela gore fela at least that thought because the plan ya ntate modimo gore re nyalwe but satana o tlile ka strategy ra ha hona motho a tlo etsa ntho ya ntate modimo ma that is why each and everything ya ntate modimo ka fela re elwantsha ha hona motho a batlang ho etsa ntho ya ntate modimo and ha re qetile ra ibuella re di buella dintho tsena but not knowing there's a spirit behind ere bible modimo a etsa a motona le a motshiadi a etsa mosadi a etsa monna a etsa mosadi ya hore jwale kae kae o so jikile o so re mosadi e hla kae marona le kwae yeno e hla homa be honest e hla kae the gates that let's think are the lesbian is the the spirit and I'm not even about by Hotofal into it. How na the mutar and that temruti I don't want to. There is something. Wabana moyamudimuto ble lakar or no, you are not this thing. Uno tota. Moyamudimuto ble larmar. There is something. Haki moshiman. Kapaki wanan. Moyamudimuto ble. But if usna moyamudim, there is no way to honor differentiate. If you are proud to cast a son. Baba sebile le botenela bogei bona ba lona so bile behave jalo ka moshimane na Satan will nsotla for years ke se aware for years I had an anger engwe tshosang ba tseba batho tlo le nna ke re kenyane ka man ka mkhukho nna ne ke na le 5,000 mkhukho ka le kenya batho 5,000 ya batho ha qetile ke na le ditente tsa di overflow tse 5 ne ra ke hla batho bana ba matha o batho ba tshowa ke rwakana ke shapa di ashara ka klapa ke jwetsa batho re nna ha so robale le bona ke re ashara na so robale le wena se febe eng ke rwakana ke le jwang ke tlo utlwa mohlang ke neng ke re ke nyala tumi ba lo ba re ska nyala tumi hle nyala batho bana ka ofela ba o kwatisa bana ba re thusa I mean wena re ro kinya enga o re thusa o tebeka batho because ha re gone ba tlosa kerekeng jwale re sebedisa wena ho tebeka batho ka mantso moya ke a o sebedisa nna ke se aware ke a tseba ntho re kana ba o dutse mona you are not aware wena ona hana re ke se o leng sona ke tswa mo I've been there. Nana kenana re ke se o ke leng sona and I thought re ke right ke le jwalo because ke a tshabua everywhere ke kena ke a tshabua I thought that is me
Even in the I remember ke kena Lesotho. Ke tshwere Lesotho ka letsoho. Batho ba Lesotho bo ntate ba decent. Ba mpitsa ba ntate November kopa bua le decent. Ba Dr. November kopa bua le ba re ntate re a o rata martsela eo leng ka yona. No, re a o tshaba ntate. Ene batho ba Lesotho ba tloela mofuto so wa moruti. Ka re ya bo ntate ke le utlwile. Itse ke kena kerekeng ka ra ke ba fo ke bana. Everything you read and Satan you never jive because he keep mission high. Because you say better come more. I want you to get it on your not into ten. I thought none again na sharp. All of you, but the advice I know, I've been there. When will it proud to come to a wrong? Will it proud? I've been there, can't say. Why the tsunami? Kapasele di go fele di lesbian. Matsotso, o so le ntate. Ka fela rona ngwana rona re proud. Re proud tsa mama mela batho ba sa batle lenyalo ba proud jwa. Nna ke sharp nna. Nna. Ona bo mo sheba antsa sotleya a hlolelo go reka penti ya hae. Bophelo bo mo jwetsa gore you need a partner mara motho ba ba proud re jwa le ha re futsane Satana re futsane tsa ka bo proud tsa mo sheba ba futsana ba proud jwang go and check them ba futsana ntho a linyona ya gore a breakele company yena o sha gore ke sa wa leng sona a bolela magoro a ba foki it's a plan, it's a strategy. Satana re no ke ba tlobedi dikoloi ke ba tlobe mo mara jwale ke kgone ho ithiba hore yetsa le ntle le hore ke sebedise wena o nthuse o ithiba. Ne le montshetsa mosebetsing ne le montsheditse mosebetsing wa le montsha mosebetsing What's up? Papa man. Oh. Wa papa? Yeah. Ne le baka here. Ka bangata November. Wa le montsha mosebetsing. Jolo o batla a nyolowe. Bana ba qeta mo isa ka di loans. Ona tlo khola. Jole ke a le re moya. Ke mo kena. Singqangqani sena siyakhuma Singqangqani sena siyakhuma Imona ke la ba Satana o yetsa be proud to count to ya a tsebang a ntlo ra ona mo e isang teng ke bleletse moradi wa ka nna ka re ngwanaka you know you are one. You are my heart to Peluyaka, but I will never support you into you because ke a tswa re modimo file kukurunyaro. Yena o jalo so hlokohlwa ka menwana le ka meleme a itse ntate modimo. Sengangane sena siya kuma Sengqangqane sena siyaqhuma lona ba ngalang ho ngala o tso ntate modimo re ka ya ndi Bibeleng ba tlo leng saliti o ngala a itso ntate modimo if na le spirit so ngala you must know there is something wrong.
lona le sho gore le ngala le sho fela gore nna ke nonsense I've been there ke a tseba ne ke ngala nna ne ke ngala ha bohloko nna ke sa foke nna ke sa foke yone ke setse nna ka nako e tseno bana beso ne ke na le batho ba ne ba mpha di 200,000 150,000 100,000 ne ke ba jwetsa ke sele ke nka khati ke lahlela jana ke re o mphile bokae ke re o nka khati ya ka lo e hula nke tšhelete o fuck off satana ntsara ba fokofile ke hopotse 100,000 na ke ba lona tše ke hopola ba fokofile and ne ke ba jwetsa ke re ba fokofe ngwana ko gae ba tsamaile ke hopotse ke bona TV ba ngalang I was like that ke sa foke ntate ne ke lahlela khati ke re nka tšhelete ke botsa batho ke re mpolele lesenkelao ke lefe mo ke re mpontshe lesenkelao ebile ke a tswa gore ga o na le koloi ke tla o laišela lona ke o isetse lona ka vene tsaka ke hopola 50,000 ke hopotse o fua 50 ke setse ka bo ditawa le yona ya sono kore le a tlontsha 1,000 monga yona wa mmona gore o tla ka pelo e bohloko bane ke sele ke sa foke ke hokae I lost a lot of people ba o modimana ba tlitse bophelong ba ka to support me financially if we don't change satana o tlo sebetsa ka thata re futsalesa jwala ka ntse a sebetsa ka thata I mean jwala ka ntse a sa sebetse ka thata le no a sebetse ka thata monna yeo mosadi wa hlola mo jwetsa gore a mo foki phamisa letsogo tlo kwana kapa yeo mosadi le wena monna mosadi wa hlola mo jwetsa gore a o foki le mosadi yeo monna ya hlolang a mo jwetsa gore a mo foki phamisa letsogo ai matsoa phame ka dipelong a re otlwelle ba resignile mesebetsing ba ngadile ba ne ba nagana gore ke bona kante ae wena o ile ngala mosebetsi wa bokae 15,000 o ne o thola 50 ona jalo o thola 7,000 hey man life le bakae ba ne ba etsa ra resigna le bakae ne le bakae 6 le entse ra resigna oho amen 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 hallelujah amen le khoni wa batho itse ba bona re ka koloi ba re yona re a motsamaisa bana ba romela moya ba re moya ke ena mo etso ra packet thoto a enka ke tsone re kentse ka baking ena le zipi because ha o so tatilong ka le plastic ya matlakana ai life ngabe le nyetswe ba bang ba lona baba ka be le nyetswe but modimo o romela monna ya o ratang ya o tlo hlokomela yo le tlo phela le yena satana ba ra ke ba tlo dule mo tebeke ka molomo sa moya o bokena wena gore mo jwetse o ra mo foka mo khathale ebile mo jwetsa ka English cause so to a slow ba limpek no I don't care I will sit down alone okay no lo kai bo I will sit down alone okay ha le foki mesebetsing ha le foki ene wena o nana ko wena you don't care everywhere mo lenteng you sure ko wena o sure wena o powerful
ke re ke hopotse 50,000 50 ke hopotse gore ke bone fela motho a re 50 tawa ke hopotse bana ba le teng modimo a ntlisetsa bona jwale ka metsi batho ba tla jwale ka metsi satana nsebedisa ho ba leleka ho ba tlosa bophelong baka bana baka ke batla hore ho lona ha re le tjena if ha o tsebo fapanya memeya if ha le tsebo fapanya memeya re santse re tlo sokola ho fihlela morena Jesu a fihla re ntse re le dia mona lewa le ruela hodimo na ya mo mamela moya wa ntate modimo I was saying to Rorisa ka Rorisa na ke ngwana ntate modimo ke mo mamela moya wa ntate modimo nna and how can bona ke etsa ntho you must know that moya wa modimo o so buinix moya wa modimo o ka bua le nna wa bua le nna I repent and la tseba I repent ibile ke repent ba ke tlo le jwetsa nna Demo e wa Satan okay ka bo madimabe moya ona ditakatso tsa ona ha di tshwane le tsa hao wena la ka tswa ba le ntlo o la ka tswa ba le koloi la ka tswa ba le bophelo ba right mar moya ona o ru dumeletseng o dula ka o rona di desire tsa ona di fapane le tsena tsa hao ene ko ona o dumeletseng o dule ka ho wena ka bo madimabe moya ona some of you di desire tsa lona takatso o ko rubele ntlo ko ba le koloi o be le eng o sebetse o yetse eng mara the problem go operate ka moya ofe because you will survive if you operate ka moya wa ntate modimo because ona kono ka o thusa go achieve dintho tse but as long re ntse re operate ka meye that is why you will wish to have 1 2 3 but dona mhla o tlo ba le tswana because ka bo madimo moya no tlo drive at the opposite side e se mo wena o batla go ya teng re tshwere meya tla o dudisa hae moya ona ben kgono ya dulang ha lona ben tate moholo ya dulang ha lona o na le menyetla e ka tshentshang bophelo ba hao mara moya ona bura ga kgathalla Kiana imunse mosebetsing kiana montshitse kiana ni montshe lenyalo ya re ntsha ya re tlosa go re tlosa hohle ya re tlosa sengqangqane sena siyaqhuma qhuma sengqangqane sena ka tlosa enga em wena ya mi ka morao tlo kwana tlo se enga kwala matso enga khuba thathani enga yini ngani enga yalona nizoyithatha anto niyayithatha niba ngaphi omnye umfake enga for what Ufuna ashiye ubhuti. Ashiye ubhuti. Ke qeta hore lona ne le about to arwa ana le somplele nix mo kiena brua hae ka pa ga itsedi ya monna ke yona wa bua ka mana o batla mosadi ane a sie monna go kumenza ntolo mfazi umfake ntoni Angafuni nix. Angafuni nix ndo. Akafuni indoda yakhe kore akanamdla wa nix. Hana takatso ya monna.
le lona ba hanang le robala le banna ba lona le basadi ba lona le nagana gore le kgathetse nana go kgathetse wena ka ntumaka ba fihlile ba re hana nana go kgathetsa wa kgathala moya o fihlile ke ane ba re ba batla sie monna why ba rometse moya kone operator bona ba ituletse mane ba loi ba ituletse mahabo bona o hlele Eastern Cape Lasis ma rometse fela moya tsa mo kena ka ra mosadi ane o mietse ra ska mamela monna a ska mamela ska batla letho la monna nana monna le qotso tsebe banna ba maqotsa ba rata dijo tseba kang a ke tsebe le tsanki ba ka dijo nna Ameni o lo qetela se bile license Yes, ntate. o sana license mo botse gore ba lo ibane ba re la hopola ba ra ke ba driver's license everything yo e batlang ba lo ba tlo hana ba re hanela gore be le tsona ba bang se bile ona hana re ko ena sa e batleng ka nte a swe bana ba lo ba ra ke ka fumana driver's license last time bana ba ra ke ba le koloi meya ba qetile I will tell you gore meya ena re hlola ka eng ka nako engwe Jesu ha o hlola moya ona tebo Jesus did not defeat the spirit. ka boyena Kokwake. o hlotse ka lentswe ka di scripture He only used the word to defeat the ha spirit. satana re fetola majwe bo Jesu ba re ho ngodilwe Jesu na tseba re it's difficult to defeat Satane without lentswe today re dutse mona ha rena lentswe nana re tlo mo hlola jwang Jesu na re ho ngodilwe hothi Satana re khuma mara ha ngwana ka ho ngodilwe hothi ke tseba lentswe le itseng Jesu na mo hlola ka lentswe today why re Satana re hlola we told ha rena lentswe nix bana ba re itsamela kereke fela re ba pholosa sheng mara ba drive ke di spirit pao di spirit ba nkelang di decision Jesu o hlotse Satan ka di scripture because o ka se mo hlole ntle le di scripture le lentswe la ntate modimo why because lentswe la ntate modimo le tsosa conscious lentswe la ntate modimo le tsosa conscious ke letswalo la le a phela le gona go galemela se ka bua tsena se ka raba tsena se ka rieta tsena se ka etsa tsena but if you don't have conscious and why re sena conscious it is because we don't have the word of God lentswe la ntate modimo ke lona le tsosa conscious ya motho ke conscious fela when mosadi a sena conscious o tla rwa ka monna wa hae straight when mosadi a sena conscious o tla rwa ka monna wa hae when monna a sena conscious o tla etsa everything ya matleng a to tosha mosadi wa hae when ngwana a sena conscious because Satan operator jwalo when the only way Satan ka o sebedisang gore fela a bolae conscious so that a kgone o etsisa dintho the way yena a batlang ka teng Bana ba tshware di Bible tsa mo ba sheba ba bang ba bona ke di gamorso tse hlotseng batswadi ba bona ba tsamayang kereke gamorso tse hlotseng batswadi ba bona you know why ba ba le lentswe ha ba tsebe lentswe a ba kgone differentiate lentswe a mara kereke ya vuta vandag kapa utlwa ke nna fela kutla modimo a bua vandag and I get tsenyeleditsa le se mfa tšhelete jwale kwa teng solanka o dula le mosadi a senang letswalo
o dula le monna a senang le tswalo o dula le ngwana a senang le tswalo o tlo dula lona bontate le nyetse banna ba bang nihlana namadoda mosadi ha sena le tswalo o ba monna e fetwa monna ye mong because o easy akere ba ntse ba kgona ho fetwa banna le robala le banna ba lona ha se monna ha se mosadi ntho ke monna umpa shotela fela go tshintsa lebitsa ipitse ntate Thabo. You'll never survive. Tsamosha bangwana na le di spiritus ta bona jwang. Tsamosha bangwana demon possessed ta bona jwang. Amma mele batswadi ba ba teng man. Ngwana demon possessed ta ona motho mo controller because conscious a ya shwa. And conscious e bulawa ke o hloka lentswe la ntate Modimo because lentswe la ntate Modimo ke lona le ro potsang. Yena ne ke mo rapelana le ditakatso ba batla lo reipa ba di khotlisitse ba mo etse o rabe le ditakatso and the spirit dim attack through asharinyane bana ba batla lo reipa bana ba batla lo reipa wa le gotlile ga morso tsa baloi wa le gotlile 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 ke re botsa la kata motlole a ke tlo segudisana le baloi le tlo ema mama le baka le bararo le gotlile gotlile ma le batla lo reipa ya November le gotlise ditaka ya November le dikentse jwa November ma meya o fihlella re laolwa ke moya wa Modimo dintwa mefirifiri malapeng e ka fela number 2 satana ka mpa o lwantsha fela mara sa gone o wina aka o lwantsha fela mara not to win qetile bazalwana nna ngwana batho qetile until mohlanne ka ithutang go bala lentswe mohlanne ka la ithutang go meditate ka lentswe mohlanne ka la ithutang fela or sometimes you must spend your time lentswe la ntate Modimo le tla thusa ke ntwe eo respect o ka se ithole moyeng wa o ditshile o tla ithola moyeng wa ntate Modimo when motho a sena respect you must know that there is no spirit of the moya wa Modimo o yo ka o ya ska bana batho ba sokola go hlompha kana kana you never struggle to respect if una le moya wa Modimo but the problem is ba bang letsi ba di verse but you don't have the spirit of God when there's a difference o tseba temana le ba le moya wa ntate Modimo ba bang le good ka ditemana ka di quota re hlanye mara potso gore moya wa Modimo o teng na motho wa Limpopo o tlo o thusa tswa lona tswa nka ntho le ke ntseng ho ya a le tlo ntshukodisa le tlo tsamaya le bakae ke le botsa la qetela le bakae a le tlo ntshukodisa nna le tlo tsamaya le bakae le bangata wa le thibile lenyalo la hae wa le thibile lenyalo la hae ke
ke botsa la qetela nna ke sokodisang le baloi wa le thubile lenyalo lae le sokodisang bua le nna a kry le tlo bua a kry le tlo nsokodisa le tlo bua kgetlole le tlo bua le tlo bua okay a re bue le re ne le sa batleng le le sa batle motho wa yo hole la o thuba jwang lenyalo la hae la o thuba jwang abe mona ona thusana ka tlo ona etsa ona thusana ka tlo ona thusa thusana ona thusana le boma ke rana ga phedisa ka tlo ke ana na le bitsetsa ka tlong ana thusana oh le familia monna wa hae le eng ya hae mme wa hae wa le thuba lenyalo la mosadi wa o le thubile jwang a ska hlotsa magata o entse jwang letsa le bitsetse state le ona jalo ntsana le sona fela wa wa le hlola o matla ngwaneno o matla jalo le mohlaise mawafing le mohlaise batla batho ba monyatse le moentseng ke state ke state o ka bona lo hafi la hae le jwang ebile le a qetsa ntshang fela tswile mphang ka mpeng tswile bosiu tswile bosiu a sa le yonte tswile bosiu ke tswile bosiu ai o matla ngwana o manganga o hana ntshang thole ke ntse ka mpeng ya hae o hana ka ena ngwana ntshang ka mona he ka mo ntshang le a ntsha ka ba le le ka private ya hae ga mo kentse seso o na le seso se sengata sense sense se tswile mo lokolleng ntshang hohle bonyana ntshang hohle le qetile ne le bakae le ntsha le ka mahlong mo lokolleng le qetile le a tsamaya le a ntlhompha le ntlhomphela ngwana wa o tshepa mo lokolleng 1 2 3 4 kubai le mo lokolosi bye bye Jesus name awusale mpopo nchebe o bone batho ba kae mme a ona taba o ne o na le bothata ba seso o weak phamisa matsoho he o thole letswai le futhang ntshang mang ntho ntshang enga ya lona ikhupeni mkhululeni khupane nomntakweni isichitho sikupeni msinya nini sikupeni hayi baloi ba tlo re qeta yo sikupeni ninganimosheli ixesha nini ningandideleli niyandiqhela ngoku mkhululeni Siyamkhulula. mkhululeni nihamba Sihambile. ningaphinde nibuye ndizawunijija amalini
Bye bye. 1, 2, 3. Bona abantu abangapi? Ayiwa. Bathi bakwenza ukuthi ungakhathaleli indoda yakho ungahaleli nix yendoda yakho. And le ndoda ijongule. Into omsokolisa ngazo zikhona next door zikhona nesestratweni. Liyazama. Mulokule. Nkhulule. Tswa. Liyazama. 1, 2, 3, 4. Liyamlokule. And ke le jwetsa batsana ntho bohloko. Baloi. Ba ka o shapa ka ntho ile ngwe dilemo. Lemo. O ntse sa hlokomele hore marumona ba se ba nshapetse strategy. Ntho ile ngwe. Molokole phutha ntho ngwe le ngwe le. Ai phutha. Ka speed. Mtsana. Kaofela. Ke a tlosa. Le kentse? Alice. Le kentse eng ho yena? Ga mo kentse Siqitho Alice. Go batla re bua ka eng November? Ka ntho ngwe le ngwe le kentseng ho yena. Ga mo kentse Siqitho. Ga kenya madulang teng. Re mo robatsa le ntho mara sa robale le monna. Robatsa le ngwanana jwale. Le mo robatsa le ngwanana jwale? O no ga etse jwang? O no ga etse jwang? Jwale ha robala le ngwanana o tlo qeteletse se le eng? Eo e hlile re matla mo. Le matla kae? Mo. Kae? November mo o. Kae? Banane, wa di tsamaya ntho tsena tsa bona tsena. Le batla e be lesbian. Ha e sabe yona e be in November. Ke lona ba kgona ba etsa jwalo. No re etse jwang. Ha ke re monneng ka mo o kgetha ba right. Fete ntho jwang. O ka ba nneng o kgetha ba right. Ba mo ratang. So the only way ke re fela le motlisetse mosadi jwala kgona go kgetha basadi. Ka mona. Ai lona mane. Ha re sa mmatlisa ka. Ai shaka Zulu. Nema matsotso. Meya ke ene. E mo etsa gay. E mo etsa lesbian no. Straight. And then ke le ratela ntho one batho ba kerekene. Ke itse ke kopa le hlapisa. Ke le kopa o le ntsha diqetho. Tloho nhlapisa. Ngwana na se gale ke mo rapeletse ke be ke fetile. Ke yona ba se khotliseditsa hape. Ha ke re tlo le tlo hlapiswa le yetse ntho. Ha ke tse ke le kene ka nka diqetho tsa lona le di rata tje. Nka be ke le tloella. Ho ya ka molao ne tshwantse le hlapiswa a week kapa 2 weeks after o hlapiswe. Ke ba mo kenya bo lesbian njwa. And di teng di lesbian le di gay mona di mametse mare ha o tlo re tiki o bona se nix. Ho bona taba bo lesbian le bo gay it's an achievement. Ntho e kgolo hampe. Satana ga o yetsisa ntho bo qeteletse so e owner o e qala e tlisa e le nthonyana e le attack mara mohlangwe a mohelang bo sa dilane le yona o qeteletsa e tšhentšha bo e owner se o thole se le ya hao ke motho a re ke tjena mo se iketseng o so e owner jwale ba la le ke lang kwatela ke na taba le lona kwata a ke bile ona le kereke tsa pholoso tse ngata o tswale tjena na re sa o bone beke e tla re tla re tseba rona re understand re hatile console nka o fa plano se ka ba tsamaya bekeng e tlang tlodisa beke tse pedi bo nyamela o qetile bona o sa tle bekeng e tlang e tla bile obvious haholo se ka etsa be obvious tlodisa 2 weeks
then bunyamela ka mora beke ya boraro bunyamela o mona ngwana no asara le ela batho ba mokinya moya o ba ntse ba mokinya moya o o mona ngwana ba busy ene ba mokinya hona mona yo le na ke a tswa le ntshepe ka kangwa lona kangwa wa le mokinya moya o lesbian why why le mokinya moya o lesbian Go batla be lesbian. le batla Go batla be lesbian. ibeli Ke lesbian. ibe lesbian se le mokinya oh you can ask yourself can I get deliverance be ba le di lesbian e jwang karabo e simple batho ba se aba repent ba nkele ntse la ntate modimo nana fela se ka change o sa le utlo so tike ntate modimo ke Agnes ke etse jwang ka ntse modimo di bele ngwana permit nana se ke di kobile ke di subetse ke di tinetse di tight ke a hlaya moya wa modimo o kae arna moya wa modimo bana ba itsamela dikereke ba ha ba bale lentswe ha ba rutwe lentswe ha ba tsebe next that is why ha ba tsebe lentswe ha ba bale lentswe ba dutse ka mana o kila bona ba tshaba sa tsamaye ka babedi kerekeng o kila bona batho ba sa baleng lentswe kerekeng o bonana o tlo tseba lentswe la ntate modimo ha o bale baebele ha o ngole di-notes ha o etseng a ne a dlala mina e sena go ka le mentse lesbian sena go ka ke lo tsala go qetela a ke bapa sena go ka le tlo ntshukodisa ga mo tsa ballo nna ha ona ntena jana ka ballo bontala le tuntela le mametsi o tlo a le tuntela ema a le tuntela a ke tlotelwa ke ballo le mametsi le bakae ga morse le bakae le bararo la qetile bana be se ba ratang mo lekoleng ya le itse le batla se le mo kentse bo lesbian wa bagana ntšaene utlwa if anasna a sa kgone go fapanya nka be sentse le yona wa bohana wa bagana honeng ha e sale le mosama ka bo lesbian ke re tla ba ga ya go lo gobala le ena le bokenya jwang bo lesbian motho ga go bala le bona bosigo go seng a tswe a le metsi se le ha re qetile o botse wa ka moradi ba mo kentse jwang bo lesbian ka kiss wa ka moradi wa mmana ila lekela mfuna ba mo kentse through kiss now re kereke mare hole le thato ntate modimo ha re operate ka moya wa modimo ba re tla fela mo re tlela fela monate ba se re tlwaetse ba bang bile re jwa ke bodutu ya re sa tla mana bile la ngopola ba bang ya se le re le tle kereke le ngopotse la ngopola you miss me o tswa fa o tshwela re I miss you pastor that is why ke le mona le na ja le hopola a se phoso ra hopola na. You can imagine baba ka ke bana ba dutse ka ra dikereke ke di lesbian e ka e lentswe la ntate modimo where is the word of God le ka e lentswe le tsosang conscious le tsosang letswalo or you are not a lesbian le ka e lentswe mo lo go leng qetang ya lo go la ntho ngwe le ngwe ntshang se ka la ntsenyetsa nako
ka speed lona ya ei tla re tatisa go le wena ntho sena di thata le tsene gore re di bofolle sa le monyane kwa Molokolle ya a ke re ya yo Molokolle lokoile ke tla ke fasole ena ke a bonyaneng ena ya bonyaneng ke November a ke go ke lokolle ko qoqe se ke lokolle ke kgona go tsamaya ke batlo bua tsena ya bonyaneng o no meetseng a sentse le monyane ha ena ke mmae ena na ke rene re bofile popelo ya mmae wa survive ena ga nka lefahlele la November la etsa lefatla la ga tlama re letse jwang re le bolae wa survive ena jole ne re batla le ena ha ba le ngwana no tsena na gage ga bolae a le mong wa survive yona phela ne le bolaile lefatla la ngwana no o nana le lefatla mosadi ne le mathwini le bolaile le ha ke go opolola nna ba di etsa tsa go kgaola dikese mona o ikeme botshabelo ka o ikgaola ga etsa November ai ya pasa maga e sa tshwana le pele jole le mekentse ke le yena le batla ba le bana ba fete kapa le re a ke re yena ho mai ha tsebe mai ngwanenwana ha tsebe le ntatai e teng khutsana ka phela ka tsela phela monate Mtang ka lentse setho se to ka speed le ntloela hampelo le dira le khutlela ke kgatse se go sebetsana le lona ntshang November ntshang yo nna e se ke le moholo ene se ke le moholo o so le moholo bula molomo nna o tlo ntsha ntho ngwe le ngwe o entseng o mametse mama o tlo dintse phuta ntho ngwe e nngwe le ngwe phuta ka speed phuta ntho ngwe le ngwe ntsha mahlong private ya hae ntsha le moya bule bino ntsha hohle ka speed no mommy bone ga mo fa le mosebetsi wa hae ba tla mo founela November o tla fumana interview tla utlwa lena ba qala ngwe tla se yana buang ke baloi ke bua le baloi ka ho yena le tatile le ya tsamaya tswang 1 2 ne le ba kae kubai 1 2 3 bye bye ausi o bone batho ba kae ba bangata tshwantse a hlape le tlo molokola le ba kae ditse le ba kae molokolle ntho tsa bona di lokolotse Tshela ke galene hore atelle monna sana no o ile ikokobetsa monna hae ke o ile nka thuto tsa hao monna hona le tsetse lena sa bofebe ka nka trele a isa tona go hloletsa a etsa anka trele a isetsa monna dijo ke mohlane re ka tlola ba pala ho thuma hae butlembe ba re mohla monna na mo febetse a banka tray a isetsa monna dijo ka tray ke mohlambane ba kgawana le yena ho jana a respondile asa bana ba tlo bona hore ha re na le chance tlo nne re khutle molokole tšhelete tsa bona di lokolotse ya a le se lokile santse no tse fela ba e court after court e kere mo court ke hona tlo bua ka ditšhelete teng ke ja gaena ye tswa 1 2 3 4 5 out Jesus name kubai nkhulule ambani nkhulule 1 2 3 4 5 bye bye Jesus name mone le lokula mang le lokula lenza 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 etile lenza ke ntse bethe mane le kentse mbethe
Re kentse meriana. le kentse Meriana. o re etsa le Hore ba sokole le ka thobalano. ba sokole ka thobalano le monna hae ba sokodisana ba sokola jwang ba sokola jwang Ntsa motima le no. mosadi o ntsa tima monna a batle lenyalo o kae monna hae mo yena a batle lenyalo a bona ba lo e ba etsang o sane lenyalo le na tla be le fedile le fediswe fela kore bana ba ntate modimo ba tseba ausi tlokwana o ne lo robala le ntho o ne lo robala le ntho ne ke lo ga ke robala le ngwanana wa zone tsa rona o ne o tla na le ntho ya basadi mare o e hana kapa o ne etsela ke ne ke se ke go bane batho ba ntate ba nang nnete ne ke utlwa ka re ke ka ya go bomme entlo go jetsa o sa ka o fela satane ba romela jwalo ka o fela batho ba ileng bo lesbian le bo gay ba ya ka yona mentality or hae bon tate ba sokodisa enye tlhoke kwana ha ba qetile ba ntse ba tshitelana ile difebe tsa banana ka mane ile basadi ka o fela woman to woman of Shirley Brown Satan ba tshitelana ba ntse ba gwathana ba ntse ba tshitelana ha ba qetile ba bong ba tshite ka banna ba bang o tlo bone Satan o tlise frustration e jwang o tholo so choose o ba monna o choose o ba mosadi mara o qetile o bothusa ka ba o bontso o tshita qatang you can ask yourself why ke sa batlo roba if o nna le moya wa modimo o no tshwantse ke go be le ntho e re mare why ke eng ke tsang gore ke se ka robala le monna waka. But if you don't deal le yona ntho batho wa utlwa wa bona ra robala le monna hao but a o etse nix ka ntho o tso rona o natifetse go bapadiso Satana ba pala ka wena le mnatifetse bana betso ni Mandela ntho e nketsang ke na le go utlwa ke tswafo ya kerekeng I mean ke na le go utlwa ke tswafo tla kerekeng mara ha ke nana ke na le ipotsa gore moyo ona o tswa kae o reng ke tswafo ya kerekeng because kereke ke ntho ya modimo so ke in 20 belang gore e tseng ke tsa gore ke tswafo ya tsa ntho ya ntate modimo ke be ke ema ke tla kerekeng hona la go utlwa ke sa batlo ya radio it's just that today ke setswe a ke mothalo fela radio because once ka utlwa ke le botso ya radio ke ipotsa gore moyo ona o botswa wa gore ke be botso ya radio o tla kae ene ke ema immediately each and every spirit ke ipotsa na hlakae ke na le o qetele ha ke tswa mona every Sunday ke ya Lesotho hona na go ikutlang re ha ke dula qeta o tswa ka mona gutara ke batlo ya Lesotho mare be ke re o tswa ka moya wa because moya o gona e fapanya ka gore moya wa Satana o batlo etse ntho tse dukile that is why if o hlole ya go nehelo tshwantse o ipotsa gore mara why because monelo ke ntho ya ntate modimo so ke eng e seng ntibela gore ke se ka nela mara lona le ke la ilwantsha ntho because le yana tifela once una le moya wona ha re etsa mohlala ka mosadi if una le ntho re nga ska robala le monna wa hae ha ilwantse ha lwantse ntho yeno instead o etsa eng o supportana le yona that is why divorce ngata ka ra dikereke di ngata ba ntse le mona ba qakane ka ra dikereke mo totile Monneng wa hae monneng wa hae le kentse monneng wa hae private mo le kentse private ya monna le kentse re kentse dithupa le yena dintse yena nka mo utlwela la kentse dithupa a tsamaye kereke la ka ba ditopetse dithupa o yena a se phoso mare bana ba hlolang di ntshiwa mo ba ba gutla motho ba le o hana robala le monnae a qeta o rapella basadi bana ba sebiswa ke Satane a kereke a vutha vandag ala utlwa ntho e tseng lona le ntloela hantle sebetsana le mona a ke tlo sebetsana le mona a ke tlo sebetsana le lona le mametse le tlo tsamaya a ke tlo sebetsana le lona le etsa lerata a ke tlo sebetsana le lona le tlo tsamaya se ka la hlola le gutla tswang 1 2 3 come out
tswang ga mmorso tsa baloi tswang ha ke tlo sebetsana le lona mehlena le bone ka ra ke na mabaka ke ntse ke boputse 50,000 no lona tlo mpha mosebetsi o sena la ile cent tswang kuba tlo mpha mosebetsi o sena la ile cent ona jo tlo phama mahala mo ausi o bona o thoka o bona o thoka la sa ba bitse ka mabitso ba ba kae ba itre ko ba botsa potso o ntse o sa robala le monna wa gago gape ke a go bala le ena but ka timetable ke a go bala le ena but ha re enjoy okay bethe a o itsetse letswai bakeng tsa basil mattress next ke le ruta mehlana nka matswai di tshele dibetheng tsa lona a go re hameneha amen ntsha moya wa lona bu lesbian unse le mo kentse jwa moya wa bu lesbian ke wa tseba ke wetsa wa tseba ke Oti? wa tseba Ke tsebang? Oti? Ore ke tsebang? Lo kentse jwa moya bu lesbian wa tseba ke lo kentse jwang kona ba kai kona ba ke lona bane bomme ba kere kenga letsa mo file dijo le mo file dijo bosiu kapa motshehare ka baka ka matlola matsoho motlala ka baka ka la bobedi yes la mo fa dijo yes and then a tswa sekolong and then a ba amohela yene a ba amohela dijo ne le ditshetse dijo yo ntona ka asa khalla bontate ke yana ke motho o ithatela banana yena ngwanana a ke batho banana ke eng ba ntho a ke o rata bashimane yena jwale a rata bashimane o fihle jwang bananeng ke re lena ka batla etsuwe ke mang yana ka fumana ntho a ka fumana eng ntho ke re ke tla kgallisa o nwa jwala wa tseba o tswa mo tswa 1 2 3 4 ntshebe o no ratana le banana ke ne sa khallo ka tabasha sa ka to khalla le basha o no sa kgalle bashanyana o no kgallaeng banana o no tla o lakatsa banana o no lakatsa o etsa le bona o robala le bona bua wena ho no tla eng ho wena ke le finisisa ke go bana le banana sa go bana batho ba montate o bona batho ba ka kere ke mo ba beti ba itse ba kae e mongwe o ipatetseng o ipatetseng wa boraro tla why o ipateng tswa 1 2 3 4 o bone batho ba kae wa ba tseba ke bomang ke mme mang
bua le nna ke mme mang? Ke meane. A phuthile matsoho. Okay, e mong ke mang? A mahareng wa thutse. Okay, bse yela. O mahareng yana, o ke ane ke a mmona. O ke a ba bona. Wa di lase ke mang? Kamo yo. Oh. Dulang fatshe. Ke mayala. Ke mang? Mme wa hae. Nkgono wa ngwana. Okay. Se re tlo sebetsa jwalo hona jwang. Balloi ha ke mo tshwara wa nsupentsha o ke mang le mang. Tate Matsotso. Se ko rata. Wa le se ditamata manyama. Tswa chicken. Le tlo mo lokola. Santo le ke ntse mo ra rape. Ditelo ba kae? Ba go no. Ditelo kae? Dula ka zone ya go November. Ka zone ya. Ya no. Mara ke la khalmetsa. No ske November. La ntloela ne. Ka fa tshwarelo ntate. Ke ba tshwarelo. Ntate. Mo file nama. Le mo file nama kae? Ne tsa le rata please. Mo mala tlile fela. A feta ke mmita ke re tonke a batla dinama. Ha ya ke re le ena. Le mo file nama. A ja nama. Una feta strato sa no. La mo fa nama. Ya November. And then la kinyata ka tsotsa rape ka nama. Ha feta o ja nama yo. Ka utlwa nama. Ka go e batla jwale. Kwa ya batla. Ka ema November. Shaka Zulu. Ai kere ke deliverance yo. Yona intwela hame. Khale ke le khalme. Ni tlo phuta totalo. Ke phute. Ka speech. Ntse. 1 2 3. Ntsa. Kubai. Ana ke ka le tshwara le tla ntseba. Le bana ka pela basadi. Ga ba sa di November. Le batla rape. Ya November ke gopla hao. Jwale o dula sa tla mo ga mo shebile. Every day ga mo monitor. Ha November. Ndati. Ntwela bolomo. Tla fala le khotlo. Tswa. 1 2 3 kuba. Cheke Bishop. le ka ndati. Amanati ndati. Ono etsa lanka private ya hao. Bishop. Yo. Ene ba tla ndati mo ruti. Yo. Ai ndati. Ene dula batla. Ya ba store. O tshwara re safe mo. Shapela morena so motso. Tsalo tsebe nna cricket na di khethenyana jwang. Phamisa motso. A ke re yena moya manganga tsamayang. A ke ka le thola.
tswa moya wa manganga ntsha moya wa lona wa manganga Mike le mietso re beng e be sefofu ne re batla beke a tšhaise koloi a shwe morsut o mo thusitse ka go mmitsa a dutse fatshe o mo thusitse mphe powder le bakae ke mo o nmentse jwang sefofu e skwalana ke mo butswetse ka mantaha ke kena o se ke a tswa ka koloi ke mo butswe sena na ka ba se tsela fela mo one satane wa bona umpone modimo wa ka le nna ke batla moloi ena a kgathatsang tate Sweet bofofu bana bo rometsweng tate Sweet ke bogotsetsa ho yena tshware ke ba hao bo receive bofofu le yena ko utlwa gore o jwang o tella ngwana ntate modimo shapela Jesu Kriste matsa tsatsing lena ke batla batho ba tlo hlapa ba hlapise ke ba amainte ka mane qetile re me ka maoto balo ya bona ka letse ntho tse ntle wena le tlo tsamaya one le tsamaile ka fela ne le bakae ne le bangata wa le sa rate le mosadi o ntho tse ntle mara Ba open haholo. wetsa O tsamaya batho di-plans tsa hae. wetsa O betsa batho di-plans tsa hae. o jetsa batho di-plane tsa hae le bakae ho yena le bangata o le jetsa di-plane o isepe oh le bakae Ko shome wa hae. Ke million ngwana mona man. Wetsa. Ke beile mo gating. Ke batla no yana ha tsena tlha ke tsa dijo tsa me. Ha nke tšhate ga million a go go nneya. Ante go batla tšhelete o na le yona go le nneya. dira O bina tšhate go go nneya yone. So thole ha etsa million wa gagwe. A go go nneya. o batla go mpha tšhelete Ante go mo thuse vatromate. ke mo thuse ka Vatromate. othi Batromate. kana ne le mo robatsa le noga He ene go mo romelletse yone. It destroy everything. Ma gona gona go ibona ka light. Mtlha mo besa re pa. Be nyamela. Ene wa rapela sose. Wa no rapela wa ntena man rapela too much. e ka vatermate ya lena It's a mail. mo le Ele kolle tlile tlo mo sheba mo gare ga dikeno. Go so powerful ka feel. A rapela. mo le kolle Eh ga mo fa tšhelete gagwe million wa o ntja man. ne le beile ka tšhelete gage Di mo gating ga re gone go tsela ka gone go rapela mo fe Mara ngwana bone re berekisa ngwana bone. mo le kolle Ha November wa tina man. Ene besa da plan fana ga 8. Ne mo file accident le mo la ga gare ga batho kaofela. Ash. Bese ya mosia. A kgathetse mara a nna rapela. o na tlo ka loma bese ya 80 ya. o na tlo thola accident Ka gare ga bese eo ya Thabantsho. Go ne go lo shwena hela le monosi. Cause ka rapela mo mosong. ene di a etsala ntho tse Ha etsa go rapela yalo. Ga mo hitisa ka ya 9. Le yone ntse go lo mmola ka yone. Ga ya go taxi. Le no yana hana boa. Ne se re heditse tlare. Le mission everything. le setile mission Le no yana re tlo palama ya mo. chike ska ba mkhavara wena ke sa o tshepa No. Ha re sna bese lo palama ya New Year.
selo sena se a re qabanya ntate. Yes, Bishop. Yes, chicken. Molokole lona. Ntshang a le se lena. Tla re ntsha mo beseng ya no ya ne re itsentse. Molokole ga mmotsa baloi ka speed. Ke kwata dilo ngwana o man kwata kereke kwata o go gapella fore. Ene o dula mo bona always ga mo tsentse stretch mo matlo. Mna ga go tlo monyana ka white wedding e dangerous. Tshantsa ba tletse ga mo stopile ga mo kudisa. Monna gage. Ngwana o patetse magedi a sa hele. Ha re patle monna cause ngwana o tlo billion ya ka monna. Wa bona ke millionaire. Ha kopana le monna ke billionaire. Molokole. Ka mo kudisitse monna o tle. Le mo goditse monna gage. Bekenye ene a bua. A re dilo tse di tswa mo gona ke ba ka di potakale. Le mo goditse le ba o mang lena. So Okay, so monna gage le mo tsentse. Stitho sa fa monna ha mela ska batla. Molokole. Ne re mo kentse mo matlo re dintse tsa gagwe pele. O mente too much man. Le mmele wa se wa gagwe o hokuditse. Wa se ta bana gala too much. Le go goditse mmele. Ya ngwana ke motho mo ntle man. Ha na banna ba sa mo patleng ba rata le bana kwa fela ke ga ba ka boa. Re busitse. Mo family wa hae. Kiwo ha o tsaya. Ngala ka. Le bana ba rona pele matlo go tshoba bana ba rona pele. O lateng. Ka speed. O lateng. Satan tsa baloi. O lateng. Ngwana ka bona mo keta. Mo fe. Ara re ngwana a be mo keta Satan. Mo family wa hae. Ka maka matlo a rona man. Fetang. Tlo tsentse to accident ye ya manje. Ntshang accident eo. Nna tlo rapela too much man. Le feritse. Tlo ntse tsa ngwana bona. Re mo direla nna dire bana ela yene. Ngwana bona le mo direla a dire bana. Ke di tula gagwe. Tla ka mo hele le sala ke tsa ya gagwe a tlhaga yone go sepatala. Batho ba ne ba ntse le bitsa ntwe pledge ke kopa le ntshe tšhelete tsa lona tlongwana. Batho ba di pledge kapa ke tla dinka ha re qetile. Le qetile? Tswang. 1 2 3 4 5 kubai. 1 kubai. Jesus name. Ausi. Usuye ke bese kae? Tsepedi. E mara ntate modimo. Usuye ke bese a se. Yana go man. 8 le yana. Ya 8 le ya 9. Ntse di usia fela. Ntate modimo una o thusa. Mkhule. Mlokole. Mkhule. Msinya. Mkhule. Mkhule. Msinya. Nikubi. Nikubi. Yes, good. Ni bangapi? Sibaningi. Puman. Goya. Puman. Kuba nesicitho senu. Bye. Jesus name. Mulokole. Lokola ntho tsa lona. Ntshantho tsa lona, mulokole. Permits ya noka. Ka speed bo mme le bontate. Mam sa le foka. Le qetile. Ne le ba kae? Bangata. Le ba kae? Ga bangata. Mulokole. Ya tsama. Tswa. 1 2 3. Ema ka maoto a iro morena Jesu. Khathetse go phelela Satane le baloi ba Ke hae. kgathetse go phelela Satane le baloi ba hae. Ke mo sevile ke se aware. Ke mo sevile ke se aware. Ke mo sevile. Ke mo sevile. Ke sevile Satana ka botshepehi Sevile bohle. Satane ka botshepehi bohle. I did everything. I did everything. O mo pleaser. O mo please. Ene ka nako eo Ene ka nako eo. ke nahana hore ke etsa ntho tse Ke right. nahana hore ke etsa dintho tse right. Tsatsing lena Tsatsing lena ke nka qeto ho tswa pelong ya ka. ke nka qeto go tswa pelong ya ka. Ene qeto eno Ene qeto eo
a e sa hlola e mo fa monyetla ha e sa hlola e mo fa monyetla wa hore a ntshebedise wa hore a ntshebedise ka lebitso la Jesu. ka lebitso la Jesu. O tloha tsatsing lena Ho tloha tsatsing lena ke kopa ho ba sebopua se ke setjha. kopa ho ba sebopua se Ke setjha. a tseba kgale ke pholositswe Ke a tseba kgale ke pholositswe empa tsatsing lena empa tsatsing lena ke pholoswa ke pholo e ka re ke a qala. e ka ke a qala. And this time And this time ha ke pholoswe fela, ha ke pholoswe ke fela pholoswa le kelello ya ka pholoswa le kelello ya ka lebitso la Jesu. ka lebitso la Jesu. Ka ho fetisisa Ka ho fetisisa mphe moya phemo wa ho sesefa wa ho sesefa ho tseba ho tseba hore ke sebediswa ke moya ofe hore ke sebediswa ke moya ka lebitso la Jesu. ka lebitso la Jesu. Moya wa modimo, moya o halalelang tlo dula ka ho nna o nthuse ho sesefa. Ke pholositswe nako e telele but ke sa sebediswe ke moya wa modimo empa ke sebediswa ke moya wa lefifi. Ho tloha tsatsing lena Ho tloha tsatsing lena ke a o kopa moya o halang nketsa sebopua se setjha, ntjhafatsa bophelo ba ka, ntjhafatsa kelello ya ka, ntjhafatsa bophelo ba ka, ntjhafatsa kelello ya ka, ntjhafatsa moya wa ka ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Ke a o kopa ntate a nke ke be sebopua se setjha, a nke ke tsebe ho sesefa moya wa modimo le moya e seng wa hao. A ko nthuse ho sesefa moya o halalelang, nthuse ho sesefa tsosa letswalo la ka. Come on Nazareth, moya o halalelang tsosa letswalo la ka, letswalo la ka le neng le shwele tsatsing lena ha le ke le phele ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Phamisa matsoho a hao a bo ithapelle. A ko kopa modimo a o thuse ka nnete. Jesus. Kopa o thuse ka nnete, kopa moya o halang wa o thuse. Rapela kopa o thuse, mo kopa o thuse, mo kopa o thuse. A o lokolle o sebelentse, o sebedisitswe nako e telele, o sebedisitswe, o sebedisitswe.
Shabala motho yo emeng pela hae. Shabala motho o emeng pela hae. Mo jwetse from the bottom of your heart. Or o tla tsatsene na kopa ntate Modimo ka nnete o thusa wena o change. Mo jwetse o tla tsatsene na. Ke bua o tswa pelong yaka. Ke batla ntate Modimo a change. A nthuse. Ke sebeditse Satan nako e telele. Ke mo mametse. O nreretse. A nketsisa dintho. Empa o tla tsatsene na. Ke tlo motima monyetla ka lebitso la Jesu wa Nazareth. Ha ona ntho a sa ngahaneleng ka yona. Ha batle ke be le dintho tse ntle. Empa tsatsene na. Ke mo hlotse ka lebitso la Kriste. Ka lebitso le phelang. Lebitso la Jehova. Thank you, Jesus. Modimo wa rona re a leboha. Modimo ka ebile di spirit se bile di tsema hore re easy. Ba le ba tseba re easy. Ba re thubela manyalo, ba re thubela everything, ba re senyetsa ntho ngwe le ngwe. Because ba tseba re easy. Tla tsatsene na re kopa re thuse. Moya wa Modimo, moya o phelang. Moya wa Jehova re kopa re thuse o re hlolele ka lebitso la Jesu Kristo Nazareth. Jesus name re ke le ba morana Jesu ke le ba ka ntho ngwe le ngwe ke se bupa se setjha o tla tsatsene na ka lebitso la Jesu. Shapela morana Jesu matsomo. Modimo le bless ke ho lona le tlo mona le batla lo phela jwang hape. It's up to you because dintho tsena ke choice ya motho. It's up to you. Nna mosebetsi wa go rerile ke le bontshitse hore laolwa ke di spirit tse pedi. It's up to you. And ka bo madimapi ba bang se di entse damage e tshosang. And if you don't change ke kopa le jwetsa sephiri. Ke le ba Modimo nna ya le nga nchincha before ho ba worse. And that is why let's say na moya wa Modimo ntse ko mamela. I make sure that moya wa Modimo ke o mamela. I make sure that moya wa ntate Modimo ke o mamela. I make sure. It's up to you. It's up to you as a child of God to run about la phela jwang. And ka bo Modimo be di spirit tsena tse re laetseng. Se re controlang di re sutlile guys di emise bophelo ba rona ha di qetile di re hanela Modimo re hlololo fatshe bona re sokola jwang ka ra kere ke na le tlolo e tshosang ka ra kere ke motho a tlotsitsweng mosadi e mongwe ke nyetsa 2000 rand ha ke motsibo a re ke koponela a re ke batla go appreciate se o se etsang ha qetile ke mo rapella ndate ke ranke letswaela ya Modimo lona ke hawa 2 times. Ara ke tsebe ke dua keng ha o rapela ke wetse fatshe 2 times. Tsamosha ba Lesotho ne ke na di duano nwane ka la bone. Ke rapela batho ba lo wen dilemo ba tsamang dikereke dilemo. Ke ba prophet re ka ratlolo e tshosa matlong ke di jwetse why one of the things entseng etsa hore Satana ba pale runa re se ra atle ke dipelo tsena tsa rona tsena le lifestyle tsa rona tseo Satana re pusheditseng go tsona. Wa ra hanela re sokoloe o yala wa ra hanela mabane ke bitse meeting ke bua le team ya ka ke khalemela ditshebo ka ba bua ba loe mona ba re ba tshetse meriana mara ba tshela bana ba tshetse moriana re mphomotseng a tsamona ngadile beke kaofela ke mo khalmela ke bile ke ba omanya le boss ebile ne se ba omanya because ke a hopola mohlongo ke itse ke bua ka moya wa Christ mphomotseng ke alla ke re o llela because ha ke le omanya ke bua le ke alla itse ke rapella lebo ke ba lo ba bua re tshetse moriana jartima hore bo mphomotseng ba tsamaya ke a santsa tsamaile for beke kaofela ba tlo papalla ho lona ba loe
if modimo a re thuse guys. And ka bo madimabe ha ba tle le batla le ka tshokolo e kana kana re leng ka ra yona. Kopa batho ba 12 ba re ntate moruti ke kgathetse ke bofutsana ke kgathetse ke tshotlego. I want to give ke batla nela 1,000 rand. Qetile. Ntsha kemereng. Before ntsha kemereng so ntshitse. Lona batho ba Facebookong e thuteng o neela le lona. Solanka le mamela message ya ka ke le rapella e thuteng. Thank you that. Cool.